Lagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita, ket nagapu kanipagayam tayo a Hazel, manipod sudipen Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Hazel. Agnanaed kami ita dito'y sudipen Ilocos Sur. May saak met kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang dito'y YouTube. Ket pakaragsakan mi unay gaputa saan laangan nga iti radyo ti pakadenggan mi kadagitoy a programa. Sapay kumata itultuloyo ti agaramid pay kadagiti adu a drama. Iti kasta ket adamet dengdenggan mi iti inaldaw-aldaw kabayatan ti ingkam panagtrab-trabaho. Nakapagsurat akmet gaputa kayat tunga ibinglay tinagbalin apadas ko. Ket sapay ko mata mapili yumat nga idrama ti pakasaritaan ti biag ko. Adda idi kaayan-ayat ko. Iso ti makuna a first love ko. Iso nalaeng tanagsakit daytoy ket nasapa nga insublina ti bulod na abiyag. Talo atawan mi met idi anagayan-ayat ken ni Charles. Nakasingsingpet ni Charles. Adda aminan kenkwa na agalad ti maysa a lalaki, abirbirukan ti maysa a babae. Inayat ken inpatag ko ni Charles, iti nalablabes pay ngem panangipatag ko iti bagi. Kasta unay aliday kan sakit tinakam, tinariknak, gapu iti ipupusay na. Nga may tilikudan dagitoy apasamak, adda maysa a tao anangan andingay kanyak, iso ni Elmer. Best friend day di Charles. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Gusto ko man tayo panagsang-sangit mo, Hazel. Bye-bye anak ko malang, Elmer. Kaya't ko nga ipapas ti marikrik na. Nagsakit. Aging gayta. Kasladyak pailangan kabailan nga klunan nga awanan ni Charles. Maawatan ka. Maawatak ti marikrik nam. Amok ka na sakit. Amok ka na sa ti pagdaldalan namita. Agang pangasim, padi mo ko mabaybay ang tibatim. Kan may sa awanan ni Charles. Panawan mo ten tapno lipatan. Iti kasayatan nga ramidam ita. Ag-move on ka. Iti kasta, makarugi ka manan. Kasladyak kabailan na lipatan ti lalaki nga inayayat ko iti kasta unay. Sigamat lang ti marigatan iti kasta nga aramidam, Hazel. Gusto nan, basta kanayon mo kumalaglagipan. Nga daklang dito'y sibay mo. Kat di kan tupulos panawan. Sigurado ka ka din iti dita desisyon ba, anak ka? Huwag tatang, mariknak nga ayatek mat ni Elmer. Madako.
Sa anak mo ako montra, ayan ayat yo ka ni Elmer. Iso na lang. Tatingi-tingin kumapayan na yung bagtirik nam. Tatang, Amang ano sila ti marikrik nam ka ni Elmer. Saan ka nga ayat? anya ti kaya jasawan, tatang. Hazel, anak ko. Agduma ti asikin ayat. Mabalin ngay bagam ita ngay ayatem ni Elmer. Gabaw tamasyan ka ken Juana. Saksi ak iti ayan ayat yo iti Daddy Charles. Amok no kasano ti panang ipatagyaw iti tunggal maysa. Tatang, dua atawanan tinapanabas, manipod na tayo Daddy Charles. Aklunak nga inayat ko dayto iti kastawnay. Ngam na amiris ko. Asak matlaang ti marigatan. No agtultuloy ti kastoy arik nakken ko na. Sa bagay matkit di kasi tinakon-akon na nakaw. Agduma ti ayat ken asi. Sapay ko tawan to ti agbalin na parikot iti nagbaetan nyo ken ni Elmer. Panagkunakat awan mat siguro, tatang. Sapay ko magaro na nakaw. Makitak matkit di ti kinasingpet ni Elmer. Natanak nga desisyon. Isaw amamati ak anayas ti agbalin a relasyon niyaw. Ay napasensya kan, Elmer. Naladawak iti oras ang nagtunagan ka. Okay lang, Han. Amo madakanayaw na ka nakasagana nga aguray kan ka. Happy anniversary, honey. Ay, wow! May pa-flowers pa si Mayor, ha? Siyempre mo ta. Thank you, honey. Happy anniversary to. Nagbiti pa naman nga. Wani rad. Kasla ka ano laday di. Ita, dua tawantan nga agayan ayat. Wan nga rod. Katagyaman na. Ngamin, ada ka akanayon iti sibay ko, Elmer. Amom, nabayagan na kayat ko nga ibagada ito ikan ka. Tian niya. Asi ka lang ti babae, akayat ko ang makadin na. Aging gatong palbihag. Elmer. Will you marry me? Siyempre man Agyaman na kay Sel. Amom, pinaragsak ng unay. Apay nga rod nga gluha ka mo dyan. Ako, di ka tanang. Okay ak lang, ani. Luwan ni ragsak da ito eh. Kanuray na masaktanak man. Adayo anapat pataglat at ipanagayat ko kan ka. No, kasta, engaged kayon ka ni Elmer, friend? One friend. Ay na, maragsakan ak unay para ken ka, friend. Kablaawan kayo ka ni Elmer. Kamaudyanan na, agkalay sa kayo matlaangan iti mabiit. Agyaman nak, friend. Ammom, friend, orekas dyan tinapasamak kada kayo iti Daddy Charles. Makunak anagasat kalata iti love life mo. Ha? Pagkunaamot, friend. Ngamin, nakasarak ka itikas ka ni Elmer. Ha? Pudno anapukawan ka. Ngam panagkunak kasla subsobra pa iti naisukat. Wino dimtangkin ka. Talaga ka di anamin pinsanan analipatam Daddy Charles? Anya ka ka di, friend. Wan ko naglangarudan. Ni Elmer itantay ayata. Isu ti amin ko. Isu ti biyak ko. Sigurado ka, friend? Ha? Anya ti kayat masawan. Ha? Ay, kwa. Awan matkit di, friend. Basta naragsakak para ken ka. Katsapay ko taagtultulo yan, tinasaya at alinangan nyo ka ni Elmer. Kan sapay ko
Tapod no analipata mon Daddy Charles, friend. Hindi ka nga din nagsangsangit, honey. Jakit, makita ka kasta. Diyak ka ba ilan na mapukaw ka, Charles? Lawanak to man itisibay mo. Amok nagnanayam nagta. Tikadak kita pusom. Saan ka di? Hazel, honey. Charles! Ayatan ka. Unay. Hazel, Charles! Charles! Saan din ang panawan? Charles! Hazel, agreeing ka. Apay, anya ka dito mapaspasan makan ka. Elmer, pasensya ka na. Nagtagtagay na bakla. Hindi ka di manan, Charles. Antay ti danon. Uminom ka, tapno mabang aran tirik nama. Ang yaman na, Elmer. Ala, ituloy mo ti maturog. Iti kasta, makainana ka. Amangan mo banlog mula dahi ta. Agawid akmutan. Umayak tumanan inton bigat. Apay akaslag sasadot madnil marapi manaw edirabi anak ko. Nagapa kayo? Ni, saan matatang? Naglaw ko nga may nakasla sa bali ti Jarna. Kasla na unag ti pampanunutan na. Tatang. Apayain anak ko. Anya nga tati kaya't asawan ti kanayon apa nagparit nga ni Charles kadag iti tagtagainak ko. No kasta natagtagay na mo manan ni Charles. Wan tatang. Nalabit nga iso ti kanayon apang panunutan ni Elmer, tatang. Apektado nga min unay no may papankin ni Charles ti salitaan. No may papanit ti dayta. Saan ko man ngagpapiktaw? Apay pagimunan na pailang ayat itaaw nga awanan dito'y lubaw. Tatang. Para kanyak, awan ti kay papanan da kita tagtagainap. Bungala siguro tinalabas apa nagpampanunot mo dayta anak ko. Ang mga nukurang kala iti inana. Di mo nga may labsan tagpanunot unay. Diyak manang mo, tatang. Kasla mariribo ka ng unay. Awan ti rumbe nga pakariribukam kadag ita tagtagainap mawanakaw. Awanan ni Charles dito yabiyag. May relax mo kit dito panunod mo. Tanay, umadanin ti panagkalay sayo ka ni Elmer. Ayatan na kadimad lang, Hazel. Siyempre, Apay asak ti pinilim. ngamin, nakita kan kadag iti birbiro kak iti may salalaki. Inayat na ka di. Tapno lang malipatam ni Charles. Elmer, amo matdag iti naglabasak. Saan ka di? Siyak tagsalsalodsod sana ya. Sungbatang pa'y tisalsalodsodak. Elmer, Ayatan pa'y laka di ni Charles. anya ka di, Elmer. Apay kas tamat tindag iti bagpagam. Ayatam ka di pa'y ni Charles. Saanan? Nabayag kun alinipat ni Charles. Sigurado ka din itirik ng kanyak. Talaga ka di nga ayatan na kon. Wan, ay ayatan ka. Ngamin, sikat ti amin ko. Sikat ti biyag ko. Ay ayatan ka. Ngamin, sikat ti nang bukal manin iti kinatao. Kalpasan dagiti liday ang naglabasak. Ay ayatan ka. Ngamin, di nagpulos pinanawan. Kanayon ti kaadam iti sibay ko.
No bilang agsublipay ni Charles. Asin na ti William. Isuwan no siya. Elmer, amumat asanan ang mapasamak dayta. Saan ka di? Sungbatam ti saludsod ko. Asin na ti William. Isuwan no siya. Anya ka di, Elmer. Apingar aramidam ti kasdi kanya. Basta sungbatam ti saludsod ko. Iso, wan, ni Charles ti Piliat. Dayta ka di ti kayat mo ang mga gana. Ni Charles ti Piliat, nawatam. Asin wak ngarod kan ka. Anya ka di, Elmer. Kanayon mo kumalaglakipan nga dakla dito eh. Adakla ang amangay ayat kan ka. Ket jakto pulos mauma amang iparik na iti dayta. Asi ka lang ti babae ngay ayat eh. Oray sana siyak ti pinilim. Ay na, Elmer Barok. Gusto ko man dayta apan agin ilong mo. Manon nga aldawa kasta ka. Bebenta ko man na. Kahit kung ipapas ti sakit. Marikrik na. Sakti ka na nga daitis, ibay na. Sakti ka na yun na mga nandingay kan ko na. Sakti agdama ka yan na yan na. Nagkalay sa kami iti mabit. Ang mabay. Abay aday jay pala Charles ti pinili na. Abay. Elmer, anak ko. Nagsakit. Nagsakit ti parungong ko. Kasla madudog ti puso kiti sakit na. Apay asak pay. Apay nanak. Ay, husto na anak ko. Kasta una yun na baratan ko. Agdal na ka kuma. Di ka aglaaw-laaw. Kababain ka na kiti ka aruba. Awan bibiyang na. Ngamin, di damo di. Marikrik na. Di damo. No kasanok kasakit. Di mapaspasara kita. Kapulangit ti maysa na tayo. Wala nang. Karibal ko ti maysa. Tawa na bayagan na di maga. Elmer. Abay nga isupay lahat ti pinili na. Katadak mo lang dito. Abay nga Diya ka muna niya ti parikot yu kinihisan anak ko. Ngamnoan niya man dayta. Panagkunakat na sa isaya at no pagsaritaan yu anay ba. Saan a solusyon ti panaginom iti parikot yu anak ko. Anak ko. Saan arumbang apagimunam ti tao anatayan. Sikat yagda dito'y. Da kayo ti kanayon nga agkuyog kinihisan. Isu asika nga ruday ayatan na. Saan? Panakibutas na lang. Ay na anak ko, saan ko maatila pang panunutam? Tinasayat nga aramidam ita. Kat kasaritam tinopyam. Agsarita kayo itinalapat. No kasta friend, talungal dawon nga awan awag kan text na Elmer ken ka? One friend, kan saan matan anap na pan ijabalay? Nalabit nga agpalpalam may islang da jay friend. Di ka kadiuna agdanag. Amok nga awagan na kan tumatlaang. Nasaktak unay tirik na niya, friend. Si kan tumat ngamin. No apay mat ani Charles ti pinilim, idi pinagpili na ka. Natural ang masaktan mat jay tao. Diyak amo, friend. Diyak amo talaga. Mariribo ka ng unay. Ay, diyak man amukin ka, friend. Pinilim kit din ti tao nga awanan. Insukat mo iti tao anangan andingay kan nangay ayatken ka iti kastaunay. No amum la kumano kasanumat kasakit kanyak dagiti ama paspasamak ani. No amum la kumano. Ay, Nagsakit. Diyak
ko namunon niya ti Aramida. Maasya na kunay kin Elmer. Agam kasano ang malipatak ni Charles. Oray ni Elmer ti aday ti sibay ko. Ni Charles latamot ti linaon ti puso. Anya ti rumbang nga Aramida. Charles, at tuyak iti sangwanan ti tanong mo. Agpagpakaasya. Asa pa'y kumatay itad mo tinananay away-awayan. Di da kami kumanriribukan pa'y kini Elmer. Ang moment no kasano ti panangipatag ko itikan ka. Ang pangasim, napanubusan na kuman nga agayat iti sa bali. Manipod kita. Itanam kon kan lipat ni ayan-ayat o binukal na. Itikas na ang makarugi ang matan. Ang talinadlangan kinilagip dagiti napasamak iti nagbatan ta. Tani Elmer itan ti ayayatan. Ni Elmer itan ti biyag ko. Ngamin iso tinang bukal iti kinatawag manipot pinanawan na. Hazel. Elmer. Napanak iti balayo. Tapno ka sarita ka. Ket naibagat ya ma'am. Ti sasarongkar mo iti tanam ni Charles. Iso sinurot ka. Elmer. Amangan na ti pampanunutam ka. Pakawanan na kumakadagitin sa usawang ko. Iti napalpalabas kang daw. Pasensya kan. No pinagpili ka kada kami ka ni Charles. Amo ka sana rumbang tinaramid ko. Itala na amiris ko. Asa na rumbang apagimunak. Tibay sa atao nga awanan dito'y abiyag. Awan rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Elmer. Maawatan ka. Kanaysa, adamat basol ko. Iso akidawak mo iti pamakawan mo. Ikarit, manipod ita. Itanam kon kinilipat ti anyaman nga adda kada kami iti Daddy Charles. Itikas na, agbalin anaragsak ti buklan ta ang pamilya. Agyamanap no kasta, Hazel. Ket, ikarikmot ka. Nga agbalinak anasayat nga asawa. Ken amadag iti agbalintong anak ta. Ayayatan ka unay-unay. Ayayatan ka matunay-unay, Hazel. Sikat amin ko. Sikat biyag ko. Ikarigadi kan tupaldangan. Ipatpatag ka unay. Taon 2020 idinagkalaysa kami kani Elmer. Kat ita, adan may nga anak mi. Normal iti agasawa ti ada di da pagkinnaawatan. Ngam kaasi ti apo, maornos mi matla ang adagos no kastyay nga ada pagrikyaran mi. Aklunak nga ididamo kat narigatanak amang lipat iti Daddy Charles. Ngam iti panaglabas ti panawen, ininot analipatak. Kat inpamaysakon ni Elmer iti biyag ko. Nang runa idi addan anak mi. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Hazel. Ken ka pagayam, Hazel. Ada oras wenno panawan iti amin abanag, pagayam ko. Di ka sumurag iti may sa relasyon no amom asaan ka pa'y anak move on, itiim mo na nga inayat mo. Ngamin, masaktan laang tirik na ti tao nga agay ayat ken ka. Tinapalabas kat napalabasan, kayat naasawan nalpasan. Aramidam kit di dayto nga inspirasyon tapno bumangon kan mga barawanan. Naragsak man kan saan, pagyamanam,
Ngamin, nagbalin daytoy aparte ti biyag mo, iso na laang taawan matan iti daytoy abiyag. Iso nga rumbang nalaang nga rod nga itanamon kanilipat. Kablaawan kayo kani Elmer, gapo iti nabaligi a panagpamilyayo. Sapay kumata agtultuloyan ti kinaragsakyo. Alakasan pagayam Hazel, kat pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangeg. Ti surat nga inta ikan biag ita, ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan nga Adrian. Manipod Bayombong, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, awatem man pa'y tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal kadagiti agkakapintas a drama, ngayong kaipatpatangatang dito YouTube. Adrian ko namlat ako makanyakon. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti agdama akasasaad ti pamilyami. Siyak ti inaudi kada kami atalo nga agkakabsat. Nakita kan narik nami ti panangipateg kan ado a sakripisyo dagiti dadakkel mi, manipod ubing kami, aging gaadim makkal kami. Inaramid da amin a kabaalanda tapno mapaadal da kami ket saan mi met asinayang dagita a sakripisyo. Ngamin, nakaturpos kami met kadagiti kursomi. Ti amok idi ket agnanayonan a naragsak kan naornos ti pamilyami, ngem nagbiddutak. Ngamin, dimteng ti maysa a pannubok kada kami. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Kumusta ni Mama? Okay lang matmanang. Iso na lang, tatila birbirukan naman ni tay. Imbaglangan tanapakalmak matladagos. Ni Papa, kumusta matan? Mapmapan ka di matlaang iti doktor na. Dagijay pusak, sa dino ti ayanda. Hello, Adrian. Anya ka dito, mapaspasama ka. Kuha manang. Sige, umawag ak to inton madamdama. Ni mama, ila manan birbiro ka na. Sige, bye. Sa dino ka dito ayan ni Papam. Napan ka din ijay tsindaan. Ay aglabaak pa inton madamdama. Mapanak pa iti tersena ni Lulam, sigurado nga adumanan ti aggatang ita. Mapan ko tulungan ni Lulam, anak. Mama, agkalma kay kumalaang. Awan pusa tayo. Ni Lola, awanan. Nabayagan nga awan. Nimat papa, adda iti silidyo. Matmaturo. Ay, agluto akpay. Iti kasta adda ka ng dagiti pusak. Sige ata, agluto akpay. Mama! Agluto ak. Kalpasan na aglapaak. Ay, ayan tay kaldero apagluto akon. Ha?
Apay ngay nga awan dito iti kaldirok. Apay ngay, sa dino ti ayan ti kaldirok. Saan mat adagito'y dagiti us-usarag? Ha? Mama! Ay, awan matan dito'y dagiti kaldirok. Sa bali dagito'y. Ay, ayan ti bagas. Apay nginduling yaw. Pagluto apay. Ayan ti bagas! Yak makaluto no awan ti bagas. Ayan ti bagas, ah! Ayan na! Agkalma kay kumalaan. Please. Ayan ti bagas ko na! Nay, isoblim ti bagas tagluto, ah! Nawatam! Irwar mo ti bagas! Nabannog ka din ang mga aywan kada kami kani Mamayo. Papa. Tuwa kami nga inutil nga aywan ang anak ko. Sana mawawatan ti ugali ni Mamayo. Numaminsan naungat, inton kuwan na singpet. Numaminsan, kumaro ti kinakabaw na. Syakmet, dandani jak unayan makangag. Agtulang aksan. Ken, to'y may samatak. Nabulag ka po iti glukoma. Jakon kabalan na bantayan tinayo. Papa. Kinapudno na mas asyan akon kan kaanak ko. Mapmapanan titawan. At dan inad mo. Ngamawan pa ilang bukod mo a pamilya. Sa nagakutakas to iti kasasad mi. Kat isakripisyo mo ten ti biyag wano pagragsakam ka po kada kami. Kasanukan to nito nawan kami. Awan to ti mga iwan kan ka. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, Papa. Okay lang. Kabalak na ito eh. Kan may sa, ipatpatag kayo unay ka ni Mama. Iso nga aramidag amin akabalak. Ang mga iwan ka na kayo. Anak ko. Kabalak na ito eh. Kung lang araw din, Papa. Sana tila pang panunutan nyo. Hala, nagsubli kayo niti silid nyo. Tapno makainan na kayon. Rabihin. Agiyaman no kasta anak ko. Agiyaman iti kinasaya at mga anak. Anya, inton bigaten ti flight mo ang mapan ijay Canada, kunam Grace. Api nga italaan nga ibagham. Manang, amuyo mo't anabayagan nga ipagpagnak dagiti papeles ko. Saan ka di? Wen ngam kala at mati panang ibagam nga inton bigat gayang man ti flight mo. Api nga italaan nga ibagam. Kaya't ko lang mo't asiguraduan ang makapanakon sakbay nga ibagak kada kayo ti amin. Kasanuak mo ten ngay. Adamat trabaho. Asino nga ti mga iwan kada papakan Mama? Asino ti kadwada dito ibalay? Kabayatan ti kaawan ko. Adamat ni Junjun. Isupay lang ti kadwam ang mga iwan kada mamakan Papa, Adrian. Kasanuan ni Junjun? Kat agad-adal jay tao. Ay, sige. Tamang kita ak iti mabalin ang mga iwan kini CJ. Itikas na, matulungan ka ang mga iwan kada mamakan Papa. Kaanon to pa'y day tamanang. 2 bulanan ngay bagbagam day ta. Aging gay ta. Awan pa'y nabiro kam. Ano sampay laang ka di ading ko? Saan mat anala ka ti agbirok iti katulong ka? Adrian, saan mimat nga ibatikin kada mamakan Papa ha? Amumot ababae kami nga addaan pamilya. Ni Manang Rose, addaanan asawa kan anak. Syakmet, single mom. Syak lang tinamnamaan ni Junjun. Papa? Anay ko, anay timak. Anya tinapasamak, Papa? Apay Papa, naan ano ti mayo? Papa, di mat imbagak kada kayo, adi kay agigam iti uray anya na tadam abanag. Ala, umay kayo. Agasak tinasugat nga imayo. Ay na, makatipid ta iti barbershop no kastoy lang anak ko. Ha? Ay, una Papa. Nalaing kamat gayam nga agpukis. Malagip mo pa, idi ubing kayo. Siyak timang pukis ka na kayo, idi. Nasobra nga ro, tinang pukis, idi ka ni Manang mo aros. Kas lalalaki, idi ti pukis na. Ay, pirmi asangit na. Inungtan na kamat ni Mamayo. Uwan nga ron, Papa. Malagip ko.
Katkatawan mi nga rod ka ni Manang Grace. Iso kinamat-kamat na kam itiwalis idi. Wan nga rod. Ay, tinawid mo kanyak, tingin na laing mo ngagpukis, Adrian. Ket mo na papa. Nga, ha? Anya da jay? Kasla da nakset. Ha? Adagas asok manipot iti kusina, papa. Wan nga pa iso. Mama! Mama! Laura! Anyat napasamak? Anyat napasamak ditoy? Mama! Ay na, nagluto pa lang amin ni Mamayo. Ay, managlilipat lang arudan. Laura! Sa dino tayan mo? Anya ti mapaspasamak ditoy. Magluto ak pay laang. Agluto ak itin na poy. Ay. Ayan ti bagas. Ay kalkalpas ko ang naglaba. Apay ka di aya. Agkalma kay mama. Okay? Agkalma kay ko ma. Siganti makamu ditoy, anak. Ay, umaykan bakit? Intan iti silenta. Mabiit laang Mario. Agluto ak pay. Wen, ninton Adrian tagluto. Umay kakit din. Pare Leo, nakaawag ka mat? Pare Adrian, adun ti absent mo iti kumpanya. Jakon kabalan nga irasunod pay. Nang runa, ket inaldaw mo ten asumrek ti boss tayo. Masapul asumrek ka inton bigat. Iti kasta. San nga i-open ni boss ti hiring para iti posisyon mo? Jackson makasubli pa iti trabaho. Sayang mo ta pare. Sayang dagiti nagrigrigatam. Tapno maragpat mo lang ti posisyon mo. Adun ti sakripisyum iti daytoy a kumpanya. Sayang nga talaga pare. Agam, talaga asanak pa mabalin nga agsubli ti opisina. Kumarkaro nga minan ti Alzheimer ni mama. Sakit nag-abroad mo ni Manang Grace. Awan ti mangaywan ka dagiti dadakkel mi. Kasunod daytan nga pare. Agnanayon ka kadin nga agbalin na caregiver ka dagiti dadakkel mo. Panunutom kumamat ti agbalin na masakbayan mo, pare Adrian. Mama, mangan kayo. Ito yun. Agluto ak pay laang. Nakaluto ako, mama. Iso nga rin amangan kayo. Subuan kayo, ha? Saan? Diyak kayat. Si Kati Subwak. Mutoy na ita. Ha? Toy! Saan, mama? Isak bang subo ka na kayo? Ala, agnganga kayo ta subuan kayo. Naimas tin luto ka masin, ha? Saan? Diyak kayat kunakmat. Diyak kayat timangan. Mangan kayo. Kahit kalpasan na, mapantay og pasyar iji park. Ala, mangan kayo, mama. Agpaiso, mapantag pasyar. Promise? Wen, promise, mama. Basta mangan kayo, wen. Sige, mga nakon, subuan nak nga ruten partakam, mga nakon, tamapantag pasyar. Wen, mama. Antoy, Nagimas tinlutom. Siyempre, Ala, kado nyo timangan. Iti kasta, ada pamigsayo nga agpasyar inton madamdama. Malagip mo pa kaditi ka na yun apa nagpasyar tayo dito'y apark, Adrian. Una papa, igat-gatangan na kami pa nga rod iti ice cream. Sa tayo mapan iti swing, ken siso. Uwan nga ron, nakaariwawa idi dagiti dua kakabsat mo. Kaslada bilit at umaritin. Uwan nga ron papa, kasla ka ano lang dahi din, ha? Ita, adan bukod da pamilya. Adamot ni Jay Canada ni Manang Grace. Aso. Adda aso. Alaan tayo dahi ta nga aso. Iyawid tayo. Mama, pusa dahi ta. Saan nga aso? Ay saan? Aso dahi ta. Aso. Awan pamilya dahi ta nga aso. Pakanin tayo. Laura, pusa dayta. Saan nga aso? Aso! Ay, sus. Hala. Awanan. Nabasan. Okay lang dahita, mama. Ala, umay kayo, papa. Mama, lumugan tayo iti kotse. Agawit tayo. Adrian, bakasyonan da Junjun. Di tapay lang agnaad.
Iti kasta, adda kadwam ang mga iwan kada mamakan papa. Una manang. Ket, kumusta ka mat nading ko? Kumusta ti trabaho? Okay aklang manang. Iso na lang tanay katakon iti trabaho. May sak ita na caregiver. Adrian, adda ka di kayat mo ditoy? Agpaw itak manan iti balikbayan box. Ang mga no adda kayat mo. Bado, sapatos, kan daddo mapay. Anya ka di itayon ti size ti sapatos mo? Size 10 manang. Angem oray sahanan. Jakmet ngamin unay rumrumar. Jakmet lang mausar. Sayang lang. Masapol mo ka di ti kwarta? Nayunak langan ti pawit ko kada kayo kada mamakan papa. Iti kasta, adamat usaram no adda kayat mo agatangan. Okay lang manang. Awan ti rumbang pagdanagam kanyak. Adrian, masayangan ako na iti trabaho. Sayang mo't dagiti nagrigrigatam tapno maragpat mo laang dayjay oposisyon. Okay lang kunak mo't manang. Talaga kasta. Masapol nga isakripisyo ti trabaho para kadagiti dadakkel tayo. Kasday mo ta talaga, sana ya. Priority tayo, dagiti naganak tayo. Ngam ti trabaho. Mama? Mama? Ay, mama, ni Manang Grace. Ha? Mama, siyak day toy. Ni Grace. Kumusta kayon, mama? Ay. Awanan. Di na ko namam mo ni mama. Ay, talaga akasta, manang. Siyak tupay akanayon, akadwanan dito, ikan makita na. Di nang amam mo. Da kayon tulakid din, adi nakadwa, kan makit-kita akanayon. Ay, pasensya ka ni Adrian, Juan. Pasensya ka na talaga ading ko. Saan tayo mat anagayatan ti kastoy mapaspasamak? Wan ka di manang. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kunak manan. Talaga siguro akastoy tigasat dagiti dadakkel tayo. Okay. Hustunan, sweetheart. Kalma lang, Wen. Sorry. Pasensya kan, no jak makapan iti anniversary ta. Amumat. Jak mabalin na basta ibatilatan na giti dadakkel ko. Nang runa ni mama. Kumarkaro ngamin na talaga ti sakit na. Maawatam ko mamat ti sitwasyon ko. Wen? Okay. Adahan ka day ta, Adrian. Choice mo day ta. Katapno di mo mat kunang, siya kun timang bawas iti parikot mo. Iti kasta, saan ka unayan ama stress? Ha? Anyat kahit mo asawan, Ivy? Aywanam ni mamam, taiwanak matibagik. Saan ko a-deserve ti agbalin a part-time girlfriend mo? Agbreaktan, Adrian? Saan ko mamat akas, Ivy? Pangasim. Di mo aramidan ti kastoy kanyak. Pagsaritaan ta kumamat itinasayad da itoy. Please. Awanan ti rumbang apagsaritaan tapay. Sige, bye. Hello? Inidip na ti cellphone na. Junjun! Mama? Anya tinapasama kada kayo? Junjun! Sa dino tayan mo? Umay ka man dito eh. Apay ka di, Uncle? Apay akas titilangan ni mama. Kita, nakadungdong rin. Kaya nakarugrugit pa eh. Apay, di mo ka di maangot ha? Agkaiwara dagiti. Unay ka matan, Junjun. Ako, Uncle. Isungarod nga inuray kayo. Jak ngamin kabalan asukatan ni Lola. Mario kak ngamin. Jak tupay kabalan nga igaman ti rugit ko. Rugit tulakid din ti sabali a tao. Isungarod nga da ka dito eh. Tapno damang bantay ka da lolo kun lolam. Kabayatan ti kaawan ko. Banbantayak matida. Iso na laang talaga ajak pa'y kabalan adalusan ni Lola. Ay, banbantayan nga. Kat no day tamot lag, cellphone ta sa sikaswan. Inton ko, alaak day ta cellphone no, te barsak kon. Anya matan, bakasyon mi nga rod, isa rumbang lang nga ginanaak. Saan kat nga agaywan iti bakit kan lakay? Nagrigat tupay ti agaywan iti agkabaw. Makaparyak. No bumakit ni mamim, kat kasto iti agbalin akasasad na. Abay, kasta ti bagam kan kwa na, Junjun? Ha? Ala, tulungan nak dito. Ugasan ta ni Lolan. Darasam. Kun, Uncle. Saan?
Naglamin! Naglamin! Mama, masapol nga agdigos kayo. Agkalma kay laeng, wen? Saan? Diyak kaya tagdigos? Ay, naglamin! 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 Diyak kayat! Diyak kayat! Sana mabalin, mama. Masapol nga agdigos kayo. Itikas ta, nabanglo kayo, wen? Diyak kayat! Diyak kayat! Diyak kayat ko naklagarudan! Diyak kayat! Naglamin! Diyak kayat! Mama, please! Luamom lang ko, ma. Nabambanog ako na. Nabambanog ako na yan. Diyos ko. Pag-asim. Nabanog ako na. Jackson kabalan. Adrian. Adrian, anak. Adrian, anak ko. Mama, amunak ka din. Adrian, anak. Adrian, buridag ko. Mama, sorry. Sorry. Owen, siyang ni Adrian, aburidag ng anak mo, mama. Sorry, mama. Papa, itulod yun ni Mama iti siladyo. May kan, Laura. Mapatan iti silid tawan. Iti kasta, makainanakan. Okay, mati blood pressure ni Mama, Adrian. Basta di mo kumaliwayan dagiti agas na, ha? Uwan manang. Kan adda kagat-gatang ko nga agas daki ni Papa. Surusurutam ka dimit laang iti husto nga oras ti panang patumar mo kadagiti agas da. Uwan manang. Saanan amabalin nga agluto ni Mama? Saan nan amabalin nga aramiden dagiti sigod nga aramiden na? Iso nga ano sampay laang, aging nga awan pa'y mabirukak akatulong. Uwan manang. Ada ka di parikot, Adrian? Andaman kan awan parikot. Uwan, katuwan lang ti mabalin ko nga isungbat kan ka. Adapay ka di sa bali asungbat anangag mo, manipod kanyak. Malaksid itiwan, manang. Uwan, aramidak. Amin ang pangibaunan, kan ibagayo kanyak. Tungtung palat. Adrian. Sige, ado pa iti aramidak, manang. Nagsarita kamin kanimanang Susan, Adrian. Siya kunti makaamoy iti sweldo na. Isungawan rumbang apagdanagam. Nangina, sana bale. Tinapatag, maanusan na ngaywanan ni Mama. Ang manang Grace, amano, kaslamot lang kadagiti imunan anangaywan ka ni Mama, ni Manang Susan. Di damat nakaanos. Simuko damat adagos. Amumata ni Mama, nagrigat ama kontrol no kumaro. Awan kasta ipadas tayo ading ko. Anya nga iti amu tayo. Amangan mo't no agkasunduda ka ni Manang Susan. Oh, di pabor ka da tayo. Sa bagay, Manang. Saan? Diyak kayat! Diyak kayat! Saan ka kayat? Umadayo ka kanyak! Mama, apa yan? Kalma kailan. Diyak kayat! Adaywan nak! Di ka kayat! Pumanaw ka! Apa ay Manang Susan? Anya ka di tinapasamak? Ay, kuha sir. Aw-awi sakla ang mat amapan ijelikod. Iti kasta makaaliwak say mat. Ang timaray matan sir. Basta diyak kayat! Diyak kayat no kunak diyak kayat! Agungatak na. Sige. Agkalma kailang, Mama. Manang Grace, baliwan tulangin ti umawag inton madamdama. Sige, bye. Ay, pasensya kayon sir. Diyak sa maanusan ti inayaw. Ha? Karugrugi lang Manang Susan. Wan, basta, pasensya kayo na talaga, sir. Diyak kabaulan. Amom, adda anak ko ang lalaki. Nakatataar. Mabalin na ti ag artista. Nakasingsingpet nga anak. Tultulungan na kadagiti trabaho dito ibalay. Aginaw, agluto,
aglaba, aglinis kanda tumapay. Abak na pa'y dagiti dua babae amanang na. Kanayon na adamagan no ng anak kon. Kalpasan na, damagan namanan. Kayat mo ka diti agpasyar iti park? Sapay ko tati maasawa na. Kat jay nasingpot mo't akas kan kwa na. Jay mangaywan, kan mangayat kan kwa na iti kas iti panagayat ni mama anakan kwa na. Ipatpatag ko unay iti buridag ko. Amok adinak to pulos baybayan. Amom ka diti anak ko. Amom ka diti akan na. Amok adinak to iba titi buridag nga anak ko. Ma, siyak da ito eh. Ni Adrian. Ti anak mo nga ipatpatag mo launay. Amo, mama. Ano minsan, kahit punti sumuko. Damdamagak iti Diyos. No apay asyak pay. Apay asyak pay ti masapol nga agsakripisyo para kada kayo ka ni Papa. Angin na malagip ko ti amin asakripisyo yo. Amin nga oras, ken amin apanang ipatag, ket intedyo amin kada kami. Saan mat siguro apatas no baybayan kayo, nang runa itatakas sa pulandak. Aramidak da ito'y, sana kas obligasyon ko nga anak yo. Ngamit di, gapot ay patpatag kayo na mama. Adrian. Wen mama, siyak nga rod. Siyak ni Adrian. Siyak ti buridak nga anak mo. Kat di kanto pulos baybayan, mama. Adak lang itisibay mo. Ngamin, ipatpatig ka unay-unay. I love you, mama. I love you too, Adrian, anak ko. Mabannugak man, mapuyat, ken marigatan ngamjak to pulos sumuko ang mga iwan kadagiti dadakkel ko. Nang runa unay iti inak an naaddaan iti kastoy asakit. Jak to ida panawan agingga asibibiyagak. Ipatpatag ko unay dagiti dadakkel ko. No awanda awanak met abiyag ita ditoy lubong. Pagyamanak unay ti Diyos, ngamin kanayon ti panang tartarabay na kanyak, ket ti kanayon ko nga ikararag, ikanak pa'y kumaiti at atidog nga anos, tapno ay wanak dagiti dadakkel ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Adrian. Ken ka pagayam, Adrian. Dayawon ka unay pagayam ko, may saka apagwadan nga anak. Nadaras ti panagtulid ti panawen, nagbiit nga aglabas ti aldaw, bulan kantawan. Ababala ang tibiyag tayo dito'y rabaw ti daga. Ipaay tayo nga rod ti oras tayo, kadagiti dadakkel tayo, kabayatan ti kaadladapay dito'y abiyag. Ipakita kan iparik na tayo, nga ipatpatag tayo ida, tapno awan to ti pagbabawyan tayo, inton dumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Adrian, ket pagyamanak unay ti ingkapan ng ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.